baba mama basatu ninge baba batano office ya mama ejamu 15% twayinjira mu 15 eyo kayitwa abagabanyamu mu muwendo gwayibwe iwo obo wasisa abakazi 10 oba 10 oba batano balina 15% yibwe kubyobugeiga ebyomugenzi buti mpegano kino kyona kankitoleyo tibuli alina mwana alikwetebwa mulekwa tibuli azaala mulekwa nti akolifayinga okuwebwa omugabo gukalala lw'abaana mwandu osobola obo omuzaire mu luyamu naye nga toli mufumbo mu luyomo kisobokera irala okuba mama aye nga toli na mwandu nga baba yafiira wavaaga emyaka emeka inuma obanga kituufu obe mbufumba nga tiba nku recognized tibakwandula wayandulibwa tiwagayitibwa tibakuwoowa tibakola nga tokolifyingibwa kwetebwa na mwandu wazalira buzalire mugenzi baana kyonka era omugabo linda gwa abaana bo kwonaba oba baloshe yakuwakunga mulamu ekyo kyona abantu tibakyawula Grace leka nkino nole nga tukate matema percentages dino tulina ebintu bibiri mu mateeka tulina kyebeta gift inter vivos ni bequest nebiriwe ebyo kanso bequest ne kintu mogani kyafunye ng'ekyobusika okuva eri babawe either kyamulamirwa oba kimuweereibwa oluvannyuma lw'entematemeno it has been bequeathed to you buti gift inter vivos ne kintu omugenzi kye yakuwanga akaali mulamu we yafiira kyali tikikaali kikye otegeire ndowooza mwana wange kana akamotoka nkakuwaire jjo kyuse ni logo buku kabe mainago kako buti mpegano tutera okufuna obuzibu omuntu yafa nga yaline itaka lye yawa Morgan ebukasami abekika bakoba ati osaaga tuteekwa oligabamu kikyamu oleba muwolwedde ekintu kye bakimuwa mu bulamu era n'okuba nti yaweebwa mu bulamu tikimutooza ku mugabo gwe mu baana bayine era alina okwidaano ku lujjuliro kiba bwa mu buntu bulamu kukoba nti wo akalyayo gafuna ku ng'oli mulamu kaakano akantu akasigaire akatono katuwe baana bayino yayikiriza kya buntu bulamu titeeka aye nibasalawo okukikeeyanira asobolera irala kyova tulikubiriza abantu olw'okuba tulisomesa famire tuyikirize enono y'obuntu bulamu ebe enkulu ino nga bwe twegera awalala ebintu bino oyagana omuntu aviirere ati neitaka lyali lya dada wife twidye kuligabamu oti niwani ati ninze mukunganya owekika kino lyali lya dada azaala dada waguni nini aye ngeitaka likyusisa ownership okumala emyaka oti 50 tani nangayo aye nga ali kwida ali kufuukira omuzeeyi w'emyaka 8 ali mufuukira ekizibu nembi bitaditegeera nga tajidi na magombe baziika gwali kwogera awulira buwulire mayina obuzibu bwe tulina bwo kubyeitaka abantu baliwera population yekuze aye ate itaka lyo tirikula tiridanuka ba mama bafuna 15% obayiremuko omugenzi oyo nga yakufumbirwa bufumbo obutegerekeko obumanibwa aye asokuba nga yakuganza mwazaala aye nga toba tuwali mukyala we ali defined mateeka aye nga abasinga bungi era buli recognized abasinga bungi nti baze yayida kwewa ife yaleeta n'omwandu kituufu tuyinza n'okuba titwajja mu kanisa ate era tutera ofuna obuzibu Grace obu obufumbo obugwa mu kitioti ni kino baba yalina bamaama 4 yakulirira mpola mpola bwatuuka ekiseera ng'akooyo omwenge yeterezizaamu bamuwaire obukubiriza bw'abakristaayo yakoba ati nenda kugayita yafuna maama ati mulala gayitibwaku naye awo kabaka waire mukyekiraku obuzibu bwaida wakoba oti buti ono mupeta oba muki ati ndi Petero era ole yasiba ekikyala mu Mothers Union nga mukambwe muzibu aye ngeriyo baine basatu bakazi baine baligale obwo obufumbo bwo buba bufu yesebo oli mu customary marriage toli mu church marriage kuba abantu balobeere nabo era wakyala watwala emwandu bona oba n'oluyisi ng'ekituufu yakubayiza
mwagayitibwa bwacha kuncho yatandika okwongera ng'empeta agati mukwoza engoye yagiyiwira muyiwovu yagolola kuba ekyo kibaawole yakati nabaire ndikwoza empeta yavwako kayibadiizaako oti yagiyiwira muyiwovu ye yatandika okukwongerako baali kwongerako yajja yayandulwa yakola ki biki baba bafuuse bakazi bafumbo mu maka omwo era ezita bw'obeegaana bamama oba mama alina 15%. Twaba ni bano betwese ba dependent relatives. Mama w'omugenzi ni dada alina akayumba wale omugenzi ke yali yamuzimbira awe ne tulukwira ku kinusu ekyo ndikwenda otavira wirala iwayi kuwuliriza otegeere inazaalawo oba mama w'omugenzi aidati okufuna ku mugabo gwa musaddawo